KE sialong department hom kep angpong PWD roads ta isi ke thenai a department long hamren rong sopia long superintendenting engineer PWD executive engineer PWD road division hamren lapen assistant executive engineer PWD hamren doko ka phit aningkan towar ke bak holik lik bup atowar kacheleng pen havar arat kaning rina KE sia mahang ke tekning kan proxy kebra ke thom pleng data phi anta ronga tok anu towar kimi ka bealam api bikoksi bes karbiang long district a hempi hamren kapile jia phan anta ningrikung anpin baithalang sopen hamren PWD atowar kilometer inkor atruck sia dak anta mission exip atowar ki pi thekhe kam ke claim anta sai ke oi ajok ningkan kang thim towar kaheno akatora pen habararat kaning ri chimit medet towar thelklong ki mission customer road quality ka vedet ajok towya jo anghor kardik harlong kelok keroi atruck hamren pen baithalang sodak langchingbar along janghutsi ada por final kebra minute flikep an towar karang khapet ajok Guwahati Dipu Nogang Hojai Langka Jerikindeng Ulukunchi Kacheleng Agari doan hamren nangchiruina koklo asai jok desi penang anlo ka charli behabe par ke claim atum sakuri ke claim atum anta akapre gari so reserve ponti dam sunang koklo PWD department pen lahai atowar kaheno theklong ledet asonsi chechakprong Assam CM Himanta Biswa Sarma kebang ahut lapen KECCM kebang ahutsi kam ke claim angthek sen gravel mate harlong sangti thokpui anta claim chot lason thotsi public agari kachingthang lok ahut ansi JCB ponpen rabdun chotsi theklong aningkan bang kuti atangka central state lapen KEC kaparlo department thomkep along nangkelo atangka avidet luma konatsi kapedam etma puta arjumeme puta chiroktok arata thumpen chethan riti hamren rong sopi kapile jia phan akrong tin atowar pen le dam sita chemin nangprong lapen inghan ki air charsilun pensi pele dam nang rinti puta chethan hamren along PWD sai kam kikim ki arang buan chot thangna da kam abi puta habararat pen jong rinti tabang ke ar ya long ta sarvi ta peta hini on ki bang te long lo ta nong ta ki chen kon bang te kon long le la ta fi la so bang ta wan no de ki de ta me rapin pen ta me klem kon kon te wara ba ke mi pen kon ya to ki bang ke hino pin lo sap ta wara ka punai bang ke ta fi la unana bang ke public atum punon na MLA tum punon na community towar mo phak chelang duni pan ka chinang so public atum pen da singet ka pa public atum pen da chelang duni na pen local MLA MDC lai tum ka chelang duni la towar ko di pu thak ba ke kan di lo ta lai phong wang ko towar yang par ke ningam dia pa fi ne ki bang kam ko ti ni bang ti la ti mon la ki bang ko bang ke polisi bang ke chelang mun pakan da public la pen MLA local MLA apa dan tinggal Udi malong bang kaya tingting tu kan si keluar kaya ni lapan habis itu ya bang kaya video tagari kita mana join ni. So na bang kaya kalau video tu apa kari? Buat ini atau tapi baru kaheno agari habis itu. Kita tua long kita tua bang habis itu lo na penali tu teglong lo lah tua kaya nuta. Lapan accident tapi nangan dulu lah tak. Baik tu gari so mufaba ke. So mana bang kaya konsil tu bang tipu bang tung kan heno. Kasimet lah heavy vehicle kita mah join ni kan warga Hindu bangkit lah ini hidup bangkit lah misalnya kan warna punai pelajin apa kita ini bangkit konsil apa namanya jenis hidup lah News Report KTV News